Kaseng samla Katolik samlam unit kalapan waino ikan lumpung lekai bol jong ki samla kentai ya kabla tip kum ka open to all knockout football tournament. Ya katega lumpung final awan panpun kutno daw ba primson mokdo ublong weni ki samla rang ba katem riboy kum kongsan bat ubadairu ukurtong ubani aireng hak election arjar arpulai na kasang HSPDP na ka umsning constituency. Habakran kumukongsan uba primsan ul aimen semi ki arteli kunhun ki blapoi ka final bat ki blakan wila kunhun bakidon bat ula kurku kurdoro bakin nang kiu saprang bat ukongsan kum kajinya trelang berkasang samla Katolik ulan nak senyang daka pisah sya katega lumpung haba pai ki ar kunhun ki khat prateli ki blai simbenta na du kabasdang kata kajinya kun kini nam ladu kalong apeng kelinti jam persya ekarat tigers haga bakarat tigers kalara ekat thongjin job de sigol anot bat khuri kasong pisah ba arpo hajar tingka bat kelinti jam kalau akur kunhun ba ar kasong pisah ka baspo hajar tingka kam football kam desu kam ka ba shui le kai tu kalau dei ka wei ka kam ka ban ai kam ai jam UAPV walai dei samla contain nation rang pidei bnia tristom trisherham ban nang banang kiu seprang nang ba pin ni yo e ka ji mentoi ba kham bha shu te ki bun ki jing mentoi udah pio pinio nak nega jingele kai jong pi ada bo pi pinia trei khambha shu haki district level ane haki state level ba khamtam ru wat haki national level te ngak chukur khu kurdo ep baro ep wei ba filai poi chane final nanti jam ba red ke balai poi chaka final te ai kublai garpang ep baro arli gitim ba filai poi chaka final. Handball.